Bosansko-hercegovačka prehrambena industrija Klas promovisala je svoj novi proizvod, integralni keks pod nazivom Fit, proizveden u 3 okusa, pa ukoliko želite sladak, ali zdrav obrok za sebe i svoju porodicu, Fit integralni keks je pravi izbor za vas. Danas smo ovdje da prezentiramo novi Klasov brand, riječ je o integralnim keksima Fit. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjom prodajom Fita. U toj probnoj, tako da kažem, prodaji na ograničenom broju mjesta uspjeli smo prodati 30.000 kutija, što je zaista odličan uspjeh i to nam je potvrda da je ovaj novi proizvod zaista kvalitetan, da su potrošači, da su svi od djece do najstarijih prepoznali u njemu zaista kvalitet i da daju jednostavno povjerenje ovom novom brendu. To nam je isto tako motiv da ovaj brend razvijemo u nekoliko različitih serija proizvoda i radimo već na tome, a cijeli ovaj projekat je nastao u, tako da kažem, Klasovoj kuhinji, domaći proizvod sa domaćim stručnjacima u odjelu za razvoj i možemo biti ponosni da smo napravili jedan ovakav proizvod koji ide u korak sa vremenom, u skladu sa modernim stilom života i sa onim što svi mi očekujemo i svi želimo, a to je zdrav život. Radi se o zdravom proizvodu u kojem četvrtinu keksa čine ovsene pahuljice koje snižavaju holesterol i sprečavaju razvoj srčanih oboljenja. U ovom brzom i modernom životu Fit keksi su idealni da očuvate svoje zdravlje i liniju. Ovo je jedan zdrav međuobrok, kada vam dođe da nešto grickate, kada ste gladni, onda je bolje uzeti jedan integralni zdrav keks nego pojesti neki hamburger, kao što vidite i na reklamnoj kampanji. Hamburger ćemo gurnuti nogom, ali ćemo uzeti zdravi Fit keks kako bismo bili u formi, zdravi, vitki i naravno u sve to neophodno je redovno vježbanje. Ponosna sam i čast mi što sam promotor za Klasov Fit keks. Probala sam ga, izuzetno je ukusan, izuzetno je kvalitetan i to je ono što stvarno svakom treba ko se bavi sportom, može da ima jedan kvalitetan obrok u vidu ovog keksa. Ako želite biti fit, jedite fit. Za modern stil življenja Klas vam donosi Fit integralni keks u 3 okusa.